Hadian ke jing syaram laiwat lenter haki officer ka kenhon nyelakai football jongki pastor kala yo ban pelim no ya ka kenhon nyelakai jongki officer hakawat ka basau dan rego lasan lembaga traibergar bat ya kani ke jing nyelakai football friendly match lane ke jing nyelakai parlok lapelong da ke jing seng ya selok jongki pastor KGP sinot sepngi mairang zone hamadan dom maulum eastern west hasil district kumsi benta ban permi pisa bante ya ka centenary building bat ban penhe ya ka Dr. H Gordon Robert Hospital ka badan Hajayau Shillong ha kani ke Lakai Paralong, UMP ke Lok Sabha ubah Vincent Pala ulawan ban sakhilang kumukongsan, harengkat ke jingdon lang UMDC jong kamairang ubah Batskem rentet hiang, Deputy Commissioner ke Eastern West Khas Hills District ubah Wilfred Nongsit, ki officer nak trekam prepare, ki pastor ki pat nong song ki belawan ban sakhilang bat kiwei. La Pacino. Ini apa? Kung kawalang presbiteran jom ke KGP silat seni limpa jom ke liga charitable football friendly match. Beisimu di Pimoro ke officers dan beta di Kitan beta di Deputi Mati Matulong di ke program jom hak di besi baru kuis. Biar beti kena. Jangan beti yang sin beti yang mana? Di pastos kini kena teristong agelikhan nak benta berpenyar habis berketam berjumlah bersimun dia ketinggalan benta kini kini jalak berpeluang dia ketika cinggilakan besar cocok bat dia yang cocok pakai dikasih ketinggalan ketika way dia ketinggalan diri play bagi dia yang ketinggalan nak lima aksara yang kita buat yang lelaki baru kawin. Lagi nak terpui pi, kita mesti joki, kita